vozimo se ulicama Saigona u taksiju. Grab u stvari, to je tu azijska verzija Ubera. Promet je ovdje jako gust, ali protočan. Ima milioni motora, auta, svega, ali stalno se kreće, nema nekih zastoja. Stalno se ide, svi svuda idu i dobro, doduše ne poštuju se baš prometna pravila. Česta situacija je da ide neko vozilo u suprotnom smjeru. To kad jednostavno brzo se privikneš, prestaneš jednostavno obazirati na to. Kak veli friend, kad si u Vijetnamu, ponašaj se ko Vijetnamac. Evo, gospođa gura neka kolica. Venga. Grab bike čeka vožnju. Zanimljiv gradić od 12 miliona ljudi. Službeno kao neslužbeno, pitaj Boga. Sad smo to na toj velikoj glavnoj ulici koja je, ajmo reći, malo kultiviranija. Jet lag me jebe još uvijek. Došao sam prije 2-3 dana, 3, nemam pojma ni sam više kad. Zakuca me, onda zaspim ko klada. I kad se probudim sam ko da sam cugao 3 dana. Ali proći će i to. Uskoro stižemo na lokaciju. Sad ne znam na kojoj strani, ako je na onoj suprotnoj strani, onda će se vozač Ica jednostavno polukružno okrenuti gdje to nema nikakvog smisla i gdje ide stotine auta s druge strane, ali to je nebitno. Staće oni, pazit će oni na nas. Evo, sad je konačno tu neko crveno valjda, pa malo stojimo. Ali ne traje to dugo, evo ga, već se kreće, makar je izrazito puno vozila, promet je strahovito protočan. To mi je dosadašnje iskustvo, a sad ne znam dalje ćemo vidjeti. Se nećemo polukružno okretati, na sreću ili na žalost. Evo ga, stigli smo. Vidimo se kasnije.